clear tu le ngai thatu song song te chi bai le ve kule November ninga sang ni som ni pali ania khovel boina chanchin thar lang sar zualte ilongai thaliangu ramro pui America chuan anram shwai tulu ber president thanna chu voin hian ma chon to donin presidential candidate pani tele anmani thlop tu te in kara boruak sang tak om chho zela in pu moton na atam hle vote thak dan tura kong tam takin thil diklo om nia soi ania hei hi republican lam chuan soi war hlein democrats lam point soi sel le du khoptok lo na an nei thu an soi na sa ve hle bok election boy pui tu te chuan thu thang om sang sang te an ngai ven reng thu soin voters te chu thlamuan mol an ngai to jok nin an soi ani report then khat chuan Trump hi atling zo lo ani chuan voters za somsari chuang chuan result hi an pom lo nge an rin thu soin hei democrats lam chuan an presidential candidate Kamala thatwanga pom ngei tura an beizui an rin awangin boruak rik deuh hat om zui lowang ti a soilok theilo thu an soi hialani Ukraine President Zelensky chuan an thopui ram ten hena Russia sipai te pui tura North Korea sipai ten indo na mun an thlen hma ngeya hmala turin angena North Korea hian Russia training tura a sipai nge maza ta tir hnuwa North Korea sipai then khathi Russia le Ukraine indo mek na Russia sipai te pui turin tir an ni don ti soi halo ni to ni US chuan North Korea sipai sang riat vel chuan karliam ta kar top lama khan Russia kar sbial Ukraine ramri bul chuan thleng to Ukraine sipai te bei turin anin puwa cha mek ni na soyani Ukraine military intelligence point North Korea sipai sang sari chuang chu Russia ral thuam ne na thuamin Ukraine ramri bula anom mek ti asoya heng sipai te hi Russia kho chaklama hun panga training pe kan ni atiani President Zelensky chuan in dona tual zola North Korea sipai te an lu ma nge ya mala turle lo thlir ringot lo turin kho thlangram te nge na Ukraine sipai ho tu point an sipai te chuan be na hau tak ber zingami an ma chondon ti an soi ve bok heti lai hian North Korea Foreign Minister Choi Sun-hu chuan Russia Ukraine laka ne na chanma chuan Russia chu an thiangin an thlop zel don ti asoya he thu hi karliam ta zirtop nia Russia Foreign Minister Sergei Lavrov ne na Moscow in komna asoya ni Putin aro rel na fing tak noya Russia chuan anram ta na dikna le himna tura abeina ne na ro puitak achang ngei don ni in North Korea Minister chuan asoi Russia Defense Minister chuan an sipai ten Ukraine kho chaklama kho pani chu an la ti an puanga Russia sipai te hian huneng ma chan chu Ukraine kho chaklam Donetsk biala na zo ka mala in man son zela khoing ma zat an la to ani Defense Ministry chuan sipai ten khuan lak bel te hi industrial town Kurakhov bulnaya kursiva ani Kurakhov kho hi Russia hian lak tuma bitum me kania heba ka hian Kharkiv bela thingtlang khuwa perso travniv chu an la telbok kumin October thlachung khan Russia sipai te hian Ukraine ram kilometer zali somsari le pariat bial chu an lak sak do ani Spain rama trillion wanga thi chu mi zani som pali an thling to chin sia lova mek mieng maza chu dama mu an be siom to lo ni nan soibok karliam ta thole ni October ni somni sangni somni palia Spain kho chaklam Valencia biala trillion hi kumtam tak nuwa Spain in trillion wanga chiatna ato na saberani trillion hian motor tam tak nolin le tam taka chimboka khoeng maza chirin ala nowa then fine ha tho me kani Valencia khopuya court house chu ruang dana munatan manani bok trillion tur te than chuan ha thok tur hian sipai sa sang ni zanga le police officer sanga tir anni to hengmi te pui turin Spain sarkar chuan in rin ni khan sipai sanga dang atir bel lebok Prime Minister Pedro Sanchez chuan boina wang nilova Spain rama armed force ten be buyan thak na lian berani ti soin sarkar chuan har satna tuar ten chan chuale chomdol na thona konga atheyangang chu amang zel don ti asoi civil guard chuan zirtop ni liam ta theng khan tuilian tuar mi sangli zanga chuang an chan chuak to ti Interior Minister Fernando Gran Marlaska chuna soibok Spain puitur hian friends atangin volunteer nge mazat an kala tuilian tur te san chuana turle bolno tlingkhom te then faina tur man rapoi mote an keng ngalani Valencia biala mi sangtel chuan electric supply le telephone network an la nei lova
hei wang hian report kim chang po hriat thei alani lawani police te chuan chian a thleng me kara motor le tlereu dor atanga thilru mi somnga anman to tian soi Spain rama tuilian wanga chiat na nasatak thlenna Spain khochak lama Valencia chu pathiani khan Spain lal King Philip Queen Letizia le Prime Minister Pedro Sanchez ten an tloa he hmuna cheng mi then khat lungoi lo chuan an lal le azui tu te hi chirin an lo vomani Valencia bialin chiat na tor chungchanga hian thu nei tu lam chu hmala chak tok lo le tuilian thleng tur chungchanga mi puite warning pelawa puin soisel an lo tok to ani chiat na thlen hnuwa po emergency service chuan ma ala chak tok lo ni nan soibok mi puilungoi lo ten lal le azui tu te chira an vom lai hian an bodyguard te chuan ni hliap kap pharin an lo venga ma se chir hian afu nual thawani lalnu Letizia point a hmai le sama te chirakaya a bodyguard pakhat chuan mi puiten man rodanga an vom fuwa wangin a hmai thi bokani Spain sarkar chuan tuilian le chian a thleng thei tur chungchanga mi puiten hena warning pek chu abial regional thunei tu te mo phurna ni an ti ani Valencia province thunei tu te chuan information an hmu vele an thei angaranga ma an lak thu an soi ve bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan pathiani khan an ram marlam Lebanon nena anin rina atloa Netanyahu chuan Lebanon nena inremna an siamemo siam lowemo po ni se an ram marlama ven himna chu khauzo ka kalpuyatum Prime Minister hi army commander engemaw zatin an troyomani Lebanon helpol Hezbollah ten Syria kaltlanga Iran atanga ral thum an lak du na kong chu dan sakan ngai tia soiboka Israel sipaiten khomwal le boruak atanga Hezbollah laka beipuyan thak meka infrastructure engemaw zat anti chato tia soi hetila hian Hezbollah hian October ni sari sangni somni pathuma Israel an be aya na sazo ka beitumin Hezbollah hi anin buat sai meng nia an hriat thua soibok Prime Minister Netanyahu an ram riat lo lai hian Lebanon atangin Israel ram chunga rocket zaka ani ti Israel sipaite chuan an soi hengjinga tamjok chu an lo kap thla then khatero chu mihring chen lo na ram ruaka an thla kani US chuan Israel le Lebanon in hi in ka hai puang turin an normeka karliam tani ngani khan White House senior official Brett McGurk le Amos Hochstein te chu Israel azinin Prime Minister le senior official te an koma anin komna hian Iran in a thlop ve anin komna hian Iran in a thlop ve Gaza Hamas le Lebanon a Hezbollah nena buaina an nei mek chungchang te an soi puyani Israel emergency service chuan inrin ni liam ta khan Lebanon atanga rocket an ka chuan Israel marlama tira khuwa in pakhat fuin mi som pakhat an hliam tia soi Hezbollah chuan tira khuwa an belai ve khian Tel Aviv khodaya Israel military base chu an kap fu ni in an soibok Israel marlama hian Lebanon atanga rocket le drone manga be chun zom an nia wangin air siren poti ri kani Israel Foreign Ministry chuan social media lama Lebanon atanga rocket ka chuin building aka fuwa kang mei chuak lai video po ada chuwa kani tira hi Israeli Arab khuwa ania Tel Aviv khapuya tanga mar chak lam kilometer somni panga vela ha a omani poi khoi tu te chu ti chiat vek an ni ma chuan an chol don lo ti an soi karliam tani ngani khan Lebanon atanga rocket ka chuwa chuan Israel marlama metula khuwa fuin mi pasari an thia thizinga hian Thailand mi pali an telbok Israel police te chuan Tel Aviv khopui bula Iran tana en thak na thok nia pu Israel mi nu pa an man tian soi an mi man te hian Israel infrastructure le security site chungchanga information la khomin Mossad spy agency headquarters chanchin baka thoktu meiche pakhat po an bitum tel ni in Sinbet security service le police te chuan an soi Iran tana en thak na thoktu nia soi te hian Israel Institute for National Security Studies think tenga zirlai pakhat an target tel nia soi hi Iran mi te hian ti nat an tum ni in Sinbel le police thu chu achuna tar langa asan ve in Iran chuan mission an siam sakani an ti ani an thona hian Azerbaijan mi pakhat an chhortel bokani INSS chuan security service te malak na chu fakin an tho awangin an thok tu zinga pakhat be ani tur chuan veng the ani an tia
INSS Director Reserve Major General Tamir Haiman chuan INSS hi Independent Research Institute aim Israel Defense Noya Telova Mase Kandrama Security Research Institute cha ania wangin Iran hian hemuna thokte hi be dana zongani atiani Palestinian thunei tu te chuan Gaza marlama naupang zengchidan na pek na mun clinic pakhat chu Israel drone mangna kap ni na soya mi parukin hliam tuarin an zinga hian naupang palian tel thuan soi hetila hian Israel sipai te chuan hei hian pathung hein be na thlen hun hi zirtom ni khani in Israel sipai te hualvel nuwa thlengani thu Palestine chuan soin thredeng chunga kap lui an ni thuan soyani Helai bial hi Israelin karing mozaliam ta tanga be puya thak na mun ni in mi za chuang in nun na an chan pha towa mi sang chuang mun hi ma son chua an lo ni to bok he thil thleng hi WHO le UNICEF lamin na pang sidan na pe konga tha tho be puyan thak lai ania wangin soi selakai hlea Israel dem tu po an tam pha le Israel sipai te ro chuan anti ani lo thu le an malang na tur an fin fiam sak phochin thu an soya hel ho tele an mani ho tu te thil ti ni in an soi ve thungani American Airlines chuan na kum sang ni som ni panga ni pui top thlengin Israel a thlok lu tur flight zong a cancel vek mai US chuan Iran in chan let na tura Israel a bele ni chuan alo do let pui sen to lo tur thu Iran a shiatir Israel intelligence lam chuan Iran chan le na pek tur chu re vak lowa Iraq ram chunga tangin nei an be seibok Israel Iran te in thung ru zonga anin beiton mekara US chuan B-52 bomber pahni khatara atir chuaka heng bomber pahni B-52H te hi Middle East military zonga boruak en mung mek tilang turin Al Udeid Air Base khatara hun ni in November thalai hola USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group nulet tumani mek lain helai bela hian an lo thleng vele tani Israel Foreign Ministry chuan sangkha zakwa somrukle pasari agreement zulzuya Palestine Refugee Agency apom na tangin inhnuk dokin UNRWA na inzom na achut chiat thu official takin event ne na shiatir karliam ta khan Israel Parliament ni set chuan anramop chung zonga UNRWA na inzom na ti top tum na chu lo pa so in Israel sarkar noya agency tepo UNRWA na tho dun khap ni tel donin thlathum nuwa man tan tura relani bok hei hi mujahideen movement Palestine chuan na takin demna thu a chuang nge nimin khan Lebanon atangin Hezbollah ten rocket somthum aya tlem lo Israel lama an ka chua thu Israel army chu tar langa nimin ve khan Lebanon atanga Hezbollah te drone ka chua te wangin naharia le Haifa chevela te siren ti ri kan ni Hezbollah ho drone ka chua te chuan Haifa chimlama Eliakim Wadi ara deng puin kang mei achuak na sale Tulkarem West Bank marlama po dronin aden pu ane wangin kang mei achuak boka Israel military helicopter te chuan Lebanon atanga ka chua drone te hi minisom ni le panga chung zat zuin drone then khat te hi an kap thlabokani Israel in abeina wangin Lebanon a mishing thi sang ni zakwa somrial le paru kom to in Liam Tormi singkhat sang thum zali le pahni anum tobok Lebanon Interior and Municipality Ministry chuan batun biala thil thlengom Israel Special Force te malak na chu chui chian na nei mek ani thu tar langin heminu hian unifil lama thelu le chon turani thu tar lang bok Israel thlona te chuan air strike mangin Lebanon khochak lam beka biala mas gara khuwa chu revak lo khanan beya Israel army chuan Lebanon chimlama khiam khuwa lai pui mangin an ka bok nimin khan Hezbollah te nena ni sari chung na sataka anin ka hnuwa Israel sipai te chu khiam khuwa atang hian an lo tol kir to ani Israel sipai te tol kir hnuwa in chim hnuaya chim nan tak ruang te po lak chu an ni bok Israel sipai te le Hezbollah sipai te hi Lebanon chim lamram ri hnaya farkila le dir mimas in kara anin beiton na sale Hezbollah te hian metula get bula Israel merkaba teng chu guided missile mangin an kap chebok Yemen chuan Israelin mingle thil nei te athak le thleng kwala wangotin Israel longten be an pumpel phalo tu thu an tar langa Iran Ministry of Foreign Affairs tupuang tu chuan Middle East US in B-52 bomber te tirlu ta
ain da bel na chuan Israel chunga Iranin chanle na pek tur ati sukuk lo tur thua soilang bok Iraqi Islamic Resistance te chuan nimin khan drone then khat te mangin voi ni lai Israel marlama Israel sipai mun puite bitumin an beani US chuan Israel ven himna lam ti san bel chana turin Asia khothlang lama B-52 bomber te tir chuak le ta a Israel chun October ni som ni le paruka Iran radar le anti-aircraft ral thuamte a be sakna zona Iran in chanle na pek atum chu alo ngai chang vele tareng mai nimin kho partira tangin Hezbollah te chuan Galilee Haifa le Ekhar Rama rocket somri lai an kable ta boka Hezbollah te chuan nimin chamalam khan suicide drone pani mangin Kiryat Shmona khuwa bein an bitum te po be fu an ni bok Iraqi Islamic Resistance te chuan chamalam khan nimin chamalam khan eilata Israel sipai mun sang sang pali te chu drone then khat mangin an beya Israel military chuan heng drone zinga pathum te chu Red Sea chunglama an ka thlak thu an tarlang bok Middle East tulu ka tanga an te nge kan threlova Bible ram le a chevel ram khovel laibu eden huanom na ditur le Bible record dana mishing ma saber adama le evi te tual le na nian soi vai vudlal na zol nei in lar hnem na ber sakholian pian hnem na ber leilung niam na ber le lum na ber mishing in huat na alin na ber in dole thisen chua hnem na ber khonwar tui tam na ber ram hi Middle East antitlat maya mak Middle East om chuan Middle West Middle South le Middle North po omom takania ma se om lo khovel lai bu chak lam Middle East ani chuan a khoi lai ber hinge khovel lai bu chu ni tang le a ming po maktana chuan henglai mun hi mun mak tak zong ani me umai entirnan manlaya Palestina rama shiat kut pha bok ti leka zau chunga hian Social and Religious History of the Jews ziak tu SW Barona Soidan chuan leilung pian mang sikle sa chisang sang somli zet om tlatani Middle East atanga sa khwalo piang tam tak zinga khovel hriat thama poimo pathum Juda sa khwa Christian sa khwale Muslim sa khwa te hi an to bul kan bi chuan thaler chula tanga lo piang thaler sa khwa ve kan nia thaler chu aronga zanga ina tui renga pailo zana avote mema chuna alume mem thunga alei chu vai bul le lung thil hlir chuna chuan vut dukang veka sa atlang te chu lung khokrok ro le fil sarua ka ding khom an nia chum tui pain akom ser thlata wangin ruwa asur ve ngai lova a hual vel tu tui pui zong zong chu tui al vek ania mun chen khata tuyom na mun sing oma chu chu oji santi chu mun te chu achaka piang in an lua achak zo ka piang in an lu hetiang mun kho har ral trina le kol nam lalna thina ne na in kwang kwa renga mun na mun atanga piang sa khwa te chu lui kam sing nuam le thingzar hlia patanga lo piang Hinduism le Buddhism te ne na te khin chuan huai sen le kol song tak ve kan ni heng sa khwa pathum te hi chul khat chuak vek an ni na a chung nung zok in chuwa in sual reng an ni Muslim mo sa khwa Islam chu an zinga nau pang ber ni ma se kol song ber chu hel tak bul ber le dik bera in chaldu aphun tu zol nei Muhammeda chu sa kho chul khar tu zol nei nung bera anda ania aya kumzanga chuang ma a local zol nia an ngai suwa chu an hmangai na mel ma te thlengpo mangai vek tur thu azirtir lain ani chuan mel ma te chu tharuma nekral tur le anlaka indona thiang lim puang zel turin azirtir ve thunga ama nge in kol nam humin ma ashwai bokani abila sa khwa ro thable rumania wangin azui tu te point azia anlana sale tharum le kol nam nen annora reilo te chungin Middle East zong zong Africa marlam zong zong le Europe ram chen khat Spain ram thlengin an la tharum bok mangin chu sa khwa chu India rama alot le luta chutatang chuan chaklama ma nor chho zelin Indonesia ram thleng rokin ain zar tamayani sa kho dang tam takaya Islam sa khwa dang lam na le magna chu
azui tu Muslim Musulman kan ti bok te chuan an sa khoni na chu da chung nung bera namanga an nei le man tlat mai chu ani an identity masabera an da fo chu an Muslim ni na ni communism zirtir na chuan azui tu te ni na lak sak veka communist pumhlum thaka siam atumangin Islam sa khuwa point azui tu te chu Muslim te inu naw na thuthlung mangin chikhat nam khat le u naw veka siam atumani Muslim ni na chu an nam an identity vanram lu na tura an tiketani pathian pakhat chaw ala rin le adan pek saria zom chu an ti mak mo ania pathian dang le dan dang zak ze tel athiang lo chu wang chuan ani an pui thiam mula hovin secular thuthlung an hnol ni ramthen kata an chet mang han thlir lokila Iran hi Malaya Persia an ti thin kha nia Muslim ramani Polian tak pani Roman Catholic le Protestant ko shana Christian te anin thanang bokin Muslim ho po Polian tak pani Sunni le Shia in anin thena Iran hi Shia an tam na ber ramani kanrambi tur kan lu chilma in an din mun chiat fia thiam nan Sunni le Shia pola Muslim ho an ron in shandan tlem soya thang Juniriat Edisa zaruk somthum le pani a zol nei Muhammeda athi khan aho te shwai tu tur thlan thua ngai dana phira pol khat chuan sa khua lu ni na le rorel tulu berni na fomvek governor Arabic tonga khalifa anti chu nei thain an ria an thlang ha reng boka chumi in rel bol dan du pol chuan Sunni anin tia pol ziding bera in ngai le Muslim zi nga atam beran ni Paul dangero chuan zol nei Muhammad ta thak tu tur chu ama thal be atanga chuak chung ko kal zel abi kin alai chin nai le puzon ni bok ali thla te atang chuwa thlan tur ni in an nga ya heng ho hian sia anin tia ma se Sunni Paul chuan thunei na an chanta ka wangin sia Paul in shwai tu ata na an thana piang chu an tha sak zela kumedi zaruk samsaria Sunni governor Yazidan al-Ali fapa Husaina tunlai Irakram Karbala khua an shwai tulian atha sak achina pheichuan Sunni le Shia chu ile kel thlun kop ang chi an lo ni ta ni tin Shia ho chuan khovel to pathen main shwai tulian le fing imam som pahni lo lang zet turin an ringa an soidan zel chuan imam som pakhat an lo chuak towa ase imam Husaina an tha china le Sunni swalral alen chung chuan som pahni na chu chuang ngam lova labiru ni tura an ring boka a local huna chuan an hmelma swalral zong zong chu nein zalen na filhim le rorel na digle felfai tung dingin ro arelanga chatuan lom na le hlim na a thlentir don ni in an zirtira imam local tura an be se hi Mahdi Mesia antia juda ho be se Mesia ang chi hi ani mai chuda chuan an be se na sui ain thlungani kumtin hian Imam Husaina an tha champa sun na chu Shia Muslim howin ursun takin an mang thina achung thu an relaya tran ngam lowa an phasan chu na antia rilruwa anin chirjia entirnan an taksa an hrema thi phungin mani le mani anin hring thin chung huna thinur na no an bun na ber chu athatu khalifa Yazida ani Protestant Paul then khatin Roman Catholic pop chu setana agent number zaruk somruk le paruk ni tur ang hiala an soi thinangin Sunni governor Yazida chu sual hloma khat setana agent ro pui bra anda ani Shia hi Lebanon Iraq Pakistan le India rama po anom Iran rama Shia Muslim ho hi ne chena rong tak tak tuar thang ramdang Muslim ho aya pui thiam ten thunei na an chalai na sa jok na mun le Mesia local tur le aram ro pui din tur an zel din chu sheom tin reng po tuar huama be sei taka an tlum te thirna ania wangin an nam nuna tuar na chan chin an nga leya tun naya kai sra thil le pathian thil na sataka anin pom chilna khovel bengdar hong ke don khopa ringa khabe mul sei
siam pui thiam ten secular sarkar anar pakwan khum naramani kumsang khazakwa somni le pakhat khan palavi lal chung kwami riza sa chuan sipai chakna mangin thu nei na la athi chuan afapa Muhammad Riza sa chuan sang khazakwa somni le pakhat khan lalna chu achom zela kumsang khazakwa somnga pakhat atanga nga thumin kar khan mi puithlan Prime Minister Mohammed Mossadegh chuan aron lu alana America sumhnar ber Iran rama khonwar tuisiak na zong chu sarkar kuta da atuma wangin American Central Intelligence Agency ne na inturwalin Muhammad Riza sa chuan asuat thla alal zom lea chutatang chuan America tanpuin Iran ram chu khotlang ram anga mason le zalen zau thawa siam tumin ma alatani General Mustafa Kemal Atatürk an sangkha zakwa somni pathuma tanga somthum le pariatin kara Turkey ram Muslim dan le khwa khirna hnuaya hnufual taka tang chu ti luina nen secular policy manga athak danglam deuh veka wangin Iran lal Muhammad Riza sa point Muslim mai thinghong bua ringin ma se secular policy diktak mangsi in Iran chu ram thar le nam thara siam atum vea chu asangoi zon pui khotlang sarkar lian America Iran leilung hausakna phumruk khonwar tuya in chom thau ho du thu samle mumang kimna ania sa khothil reng chu thil ching le nufuala soihnomin khotlang culture zalen zau thaule modern chuan thak tir veka ti chuan zirna sikul zong secular sikula alet linga mai khu lowa minute inlan an khap thin chu li sakin mel thale chia chokcham tu barkha man chu akhap mi azoka jing ni in khwa aen khotlang en turin mi nu te mel le chon no tak pa ti mi titlai tu le anril ru ti zau thau tu tur alo lang le ta British soro pui wanglaya anram thar tonna pianga an kiar tui buana missionary ten anzui lu thina khotlang nun zalin aron run na huna pianga Coca-Cola Pepsi Cola film le thule hla zau thau nun zel thel disco le bar in anron zui du thum huma hun reilo te a Iran churam changkang le zale na ngai midili saral thuam nga berle America thian tha le chuan tolol pakhat alo ni tamayani chutiangin terana thu sa le secular thian te chuan hlotling in tima se an pui thiam ho an sa khomhun pui khoma thu tenui ero azalo sa le secular sarkar chu setan sarkar an nga asangoi zon pui le ruang chai che thla khum tua an pu anram hausang na khonwar tuya inei thau lung maya America sarkar chu setana pi khoi bera anda ania ti chuan dole turin anin sing samup mup tamaya ma se golia tha dobola chakzo ka lang Iran lal le apulit ui chau hlawom savak te le ram chakber America nena tangrual churin na phole ral thuam ringot kengin khom davita chuan engtin nge angam ta kang do tu bol sang andin zinga chakber le to khirber chu Ruhullah al-Musavi al-Khomeini hote anni ani hoi hodna hnuaya sangkha zakwa somruk le pathum khan Iran sarkar demin kong anzo mup maya Khomeini chu anmana lungina an khunga akum lea an chua chuan Iran rama tangin an hnot chuaka Turkey a chutangin Iraka om hnuin France rama akala abe pui thak chuan zung akaya rala tangin sa kho politics thule hlaling mele kataya chakjok chuan achem nung zela pui thiam ho chuan mi pui ril ru an min ne tlata wangin sa le lam tang American ho chu Iran atangin anum chuaka ro pui takin Ayatollah Khomeini chu ne na puan jar nen sangkha zakwa somsari le pakwa khan Iran a lo kira khom chu alua le ta ni alet linga vutui thlorbel an soyang main Muhammad Riza sa mumang secular puanzar hnuaya Iran ram namkhata siam atum chu Islam sakwa puanzar khai pol khabe mul se ho shwaina hnuaya alo thleng ta zo ka thuneina lak hnuin Iran chu khotlang
secular tur hla omin a fan phak zong zong chu Islam sakho doya ne le tumin le angol ve to te chu thian fai turin ma an la reilo te chungin mi sang sari aya tamin ngong an chan phani tlerol hoklak sakho tura an shrai rui an sakho ta na nun directin vanram an kai ngal don ti ring pol an sakho ring lo tu te tha chu pathian lom zong ber ti tu anga in ngai le mishing nun lak sak theina license neya in ngai en tirnan hisbola Party of God pathian pol te chuan silai le taltum kengin khua an fanga sa khua kal zonga nung le khosa an mua piang soi set om lovin an artal top mai ni sa din tum Iran le Khomeini din tum Iran chu into lo takani Iran rama sa khua helkam na hi Muslim ram zong zong le khovel ram tina thon chuaka secular rongkai sarkar le khotlang reng chu Islam tui thianga ten fai vek chu an policy ania chumi atan chuan tholom po an thon chuak na sale ni nan so chu tianga rin na hatu te chuan sa kho thula engkim khung an tuma an thula leng lo thil reng chu setana thil veka an da wangin ten fai chu magmo thila an ngai an ma di local na turin hele hi buat sai an dua a local huna engkim fel turin an ring chumi hong chu khovelin atuar me kani ai gupta rama hian atamber muslim ni ma se muslim rambi ka siam lawin secular thuhlung ken ko sham antuma an shuai tulian Gamal Abdel Nazar hun lai atang toa an tuina ber chu an muslim ni narong humaya arab nam an ni narong zok chu leklama an ramden chana arab lal ramdin chuani masi anjinga hian muslim tru engkim chunga sa khoda secular thuhlung no le do pola noma heng ho hian a kha tokin thomak an nei renga chung ho jinga bengcheng ber chu kumsang khazakwa somni le pariata Hasan al-Banadin Jamiat al-Ikhwan al-Muslimin Muslim Brotherhood Gamal Nazaran politik kengha chan akerlai lal faruka paithla ka tumlai le Arab ram zong hui khoma Arab lal ram din atumlai chuan Muslim Brotherhood ho hi tlonin lamtanga siama maseri lotea anin ngei lo ta alal na atanga chu athlak tuma an phia ruk thu Nazaran ashiat chuan an ho tu zong aman kho lungina akhung ta vek maya kumsang khazakwa somsaria Nazara ran thlak tu sadata point Muslim Brotherhood chu tlon lungoi tumin lungin tang te chu chu abaka sa khomi turu ten thu an chu khapna dan chu a hli sak boka tin Islamic dan saria chu ramin shwaina dan poimo bera da alani turzia apuang boka ma se dumde ruang chen po anin ngei man lo Coptic Christian ho chanvo apek tele America nena anin kuang kuareng chu an soi sel na sa eme White House party poimo an nei tuma America President Ford nena sadada nupui an lam te chu an uire soya Ford athak tu President Carter hun laya sang khazakwa somsari le pakwa America palai nuaya remna sawi Israel nena an tan hu phei chuan sa khwale nam melma lian bera da in alaka jihad in do thiang liman puanga sang khazakwa somria le pakhat khan walaw takin an thathat tu te hi Muslim Brotherhood pol peng tam tak zinga aturu zual al jihad in tipol an nia heng ho tran phung ber pakhat chu Abed al Salam Faras le Khabu Ziak al Farida al Gaiba the neglected duty zo trong taka le lin chuan thaba su turti nani asoi ber chu Muslim ho ti tura ruat an ngai tha chu jihad in do na thiang limani chu en tir nai mo te khin na mai ni lovin atak nge ya hlen turani jihad thil tum ber chu an sa khwa do dal tu le mel ma te chu ma chona thisen chuale thi huama dawani Islam dan lova nung le kho sa zong chu pathian dan kal tu an nia wangin an laka in do na thiang lim pu na thiang ring lo te le sa khwa phasan tu te do nan atul phat chuan
Islam sa khua ta na do tu si pai te chuan do te mo bum na emo le tharum le siam an man athiang a thei chuan an then fai tur te bula lo om poi sei lo le khoi ve lo te le nu naw te chu zuwa tum sam sam tur thaba sut na nu na chana piang lo man chu direct a pial ra lu le chuta din mun sang lu chuani he zirtir na hi turu takani hetiang ngai dan Sunni Muslim mo zinga phu chuang ma saber tu chu Pakistan rama Islamic Association din tu te zinga khai pa ber Maulana Abu al-Ala Modudi ngai danin ai gopta mi amin ne em pakhat chu kumsang khazakwa paruka piang Said Khutab ani America ale kha zirlain Middle East vela buaina abikin Israel le Arab hawin kar thila America sarkar ngai dan le tran mun chu juda ho ku zaijra thlevek ani zia mitnge ya anar kir emema ai gupta ramin America le khothlang sarkar tu po zol puan azon pui chu anram le namsa khwata na chimi na kong nai berni na muwa sangkha chakwa somnga chamalam khan le khabu hoi sen tak this religion of Islam ti azia ka chuta chuan khothlang ho run na lakata anram le nam chan chuana kongom chun chu an sa khwa Islam zirtir na ang tak nuna kir le ni na ria tin mi thentir tu chu chi le kuang le nam thil ni lovin sa khwa wang ni berin anga ya sa khwa wanga indona in tha reng reng chu thiang vek le indona sang ber chu sual le tha le thutak le do din kara indona ni in angai boka tin setana agent te chuan ai gopta sarkar abu an khwar nget le ni in angai dan lawom taka wanga lungin rei tak an nga tir nu chuan sangkha zakwa somruk le parukhan kum khuatan me mi in om ta ni ma se midlo angai dan chuan no te a hring hnem ma chung te zinga lar pakhat chu a chanchin tlem kan tar lan tak Faraz Khani President Sadata an tha wangin sangkha zakwa somrial le pahni khan Faraz chu an khai luma azui tu te chuan martara thi pial rala mun sang lu angei tura an da ani chu chuani sa kho zirtir na turu a chil tu te buai thlak na chuni khodang an hoi tlat lo an hoi du bok hek lo tharau le ti sa mishing zalen na le chan chuana chu sa khuwa cho omin an ringa an kong dal tu telaka indona thiang hlim puan an du zel bok adermaya an sa khuwa betu niya an hria te po zu an tumlo chu wangin mun tam taka buaina le thi sen chuana an siama an tun lai faro te mit timim tu chimo Israel politics tong manga chuan zoram chu Mizoram state ti na ani lawang bokin sa kho tong manga chuan Israel ram chu Israel state ti na ani lo juta mi fir hoben Israel ram an ko tir chu Bible Israel titana chung nung ram tiam Irech Israel ani chumi te chuan tuna Israel state hi secular pola anda World Zionist Organization nor chua secular state ni in an ngaya anda vida tharne na ro an rel na tur Israel ram tak lo pian na tura ra bi poi mo tak ero ni in an pom kongdanga soi chuan Kaisara state ero apiang toa chung nung ram tiam ero alahuap zo lo kan ti theyang hetiang thumol te alanga hian Israel ram le juda ho din mun hriat fiat thiam na chabi chu awma kan thu buan tur po chu mi bora chuan ain thlungani sakhomi varsa sakholomi juda ho hi atlang puin sakhomi le sakholomi in anin thena sakhomi zinga peng sang sang anumangin sakhomi lo zinga po chi sang sang en tirnan sakhwa inga ma ngai lo le uk sak lo pol temo pathian omring lo temo le secular thuthlung chaw ring tu temo anoma Israel state in thana an vote tamdana te chuan arampuma sakhomi tamlam chu za a sompanga vel chaw an ni ma se an bu ka ritin tu sarkar point mena an thla ngam lo an nam le sakhwa in chingmit tlat dan atanga te ro chuan judami to pho chu sakhomi vek an ni kumza liam ta sang khajaria samkwale pasari khan Israel ramthar din dan tur ngai tua turin harjila hoi hotin Switzerland khopakha
Bezela chuan Juda palai ho an fuan khoma churam din na tur chu khovel hun sang sang an dap kuala mase Palestina ram chunga cholo chuan an lung atrual lova an nam ma ko tang mai chu dom turin World Zionist Organization khovel Zion fa te in som khom Paul an din ngala an hu zela chumi Paul chu Zionist tia shiat an lo ni ta ni an ram din tum chu Bible Israel ram kher ni chuang lo an nam tlu lu na tur an nun phung le khosak zia anga anin rel bol ve na tur secular thutlunga in ngat Europe ram state te ang ruanga ma duan chuani Manipur state sarkar nampuan zar harzilan an nampuan zar tur a design masak bera po sakhwa symbol manglovin nikhata darkar sari natho intuk naram tur ani zia entirna amangcho kani masi anni ho zinga hian sakhwa le namthil lakop tlat anoma Paul khat judami fir ho Marcus Ruhani emo Mizrahi inti te chuan an ram din tur chu Bible buma saber panga antura dana in thlung sakhwa state ningei tura an ngaya afir Paul dang agudat Israel inti te ro chuan Palestina rama state siam chu tha an te emema mase chumi state chu Judah state ani don le don lo thua an buai velo anni chuan Israel ram tak tak chu Jerusalem temple muala temple thar an din le hun lala Davida thar athu thuna chau lo thleng turin an ringa chung thil te chu Mesia local huna aman tungding chau turin an ngai bok Judah mi fir ho chuan Zionist ho chu secular thuthlung vuan sakhwa lo mi pola an khung vekani WZO an din nu kum somnga le pakhata sangkha zakwa somli le pariat khan Zionist ho chuan independent an puanga Israel state chu lo piang tani heram hi secular thuthlung le sakho thuthlung sut pui vuan ko pa ding ani British in Palestina ram sangkha zakwa somni pathuma tanga somli le pasari inkar anoblaya an din Jewish religious code chu an som chawa tunge judami ti fia tu chu sakhwa ko thi ani tlata wangin Israel ram khole tuini theina certificate chu akuta oma an poimo eme mani tin sakho school zong zong sarkarin ankol sak zelba ka niser le man thu ele in thila sarkar chuan juda dan za le som sak ain tiam bokani chutiangin chanvo pema se sakho mi fir ho lungero aloi zolo an chanvo don chu jang na dom nang leka an ngai Israel state chu Bible Israel rama siam an duani churam lo thlena tura kongsa tu zinga mi ni in anin ngaya Israel ram tak alo thlena tur kong dal tu nia an thiat ber chu secular state hiani aturu zual pol chu an tharum manga an secular state chu ten file thia ve kan dua athen ro chu an tuna an state hi pathian Israel ram tak tak an Mesia local huna aron tundin le tura an be se le rin chu alo thlen thuai theina tura kong buat sai tu ni in an ring ve thung he thu tlanga pui ma saber chu Rabbi Abraham Isaac ha Cohen Cook sangkha zre somruk panga tanga somthum le panga Palestina rama an Rabbi pui mo tak pakhatani kuka Paul mathir Rabbi kuka chuan Zionism chu secular le sakho thlung chopol Zionist ho chu chumi thlung ring tu te chu ni ma se Mesia hova an lua tur ram alo thlenna tura man ruwa tangkai le Rabbi poi mo tuk tu chung nung thuruk meital nung keng tu ni in angaya chu wangin juda mi fir howin Zionism le Zionist ho an pong nual suat mai chu poi ati ani kuka chu Israel state pian ma kum som bathuma mual lo liam to ma se azir tirna chu afapa Rabbi Jevi Yehuda Cook sangkha zakwa somri le pania thita chuan achom nung zela kum sangkha zakwa somru le pasaria Israel le Arab Indo 6-day war alo thlen khan kuka zir tirna chu mi ten an chatak khuk puitani chumi chuatlang chu kan thirri zel do nani kum sangkha zakwa somru le pasari jun ninga tangani som khan an thenom Arab ram Goliatha pathum ai gopta Jordan le Syria tangkopin Israel tleirol Davida chu an dorona
chimi na tok mai tura an rin tle rol khan tran pui tu zol chak tak nei ru ang main Goliath ha pathum te chu du to kina ching leta an ram lu azau tak ai gopta tangin sinai thaliar le Gaza chua Jordan atangin Palestine aram chung Jordan lui thanglama aram op West Bank zong Jerusalem lui po telin le Syria atangin akhan thaber Galilee tui pui mar lam ruam zong zuk chin tu tlang hlum Golan Heights an ti chu alak sak ta veka Jerusalem Zion tlanga an temple mual Helea an hun thiang hlimber kumrei tak Arab Muslim ho kuta lowam to chu an lak le ni phei chuan phapatlan bo lo kir le apa in mu ani ang main chip ver lukhum khumin lungchiat le lom na mit tui nen an shwai tu ben Gurian howin trana bang chu ko in an tong traya ram tiam lo thlengta ang main an ril ruwa khoyani Defense Minister Mosi Dayan meu point voin jet chu sa khomi lo po an sa khomi vek mai ati hialani secular state le asipai manga Bible Israel te tana ram tiam zong deu tho an huanga an khung tak mai kuka zirtir na chu mitam takin an tak rin tani anung zui tu te phei chuan kumsang kha zakwa somruk le pasari hi secular sarkar manga pathian in Israel tan chuana tur ra bi masaber atuk sakna kuma apuang hial rengani hei hi an nam pumpui le anram Israel chu Mesia local na tlaka buat sai thuai atul ziale an sa kwa zirtirna a kirle tula riatna chu mitam takril ruwa atu ngetani an king pui Arab Muslim ho line Israel ho chakna bulber chu an sa khwa an din nge wang ni in an nga ya an ni po an sa khwa Islam zirtirna dik taka kirle chu an mel ma te ne na kong om chun ni in an lo in zirtir ve thunga chung ho zinga thom lawom ber chu atu chu a chan chin kan tar lan tak ai gopta mi Said Kutub ani Islam kong dal tu apiang chung lam le pon lama mi te chu Israel le Juda te telin tharum manga thian fai turin ami te afui ani